Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly cemaat, bugünkü beşim bayanının teması üy. Kadimkile üy. Üyler bir kança türge bölünedi. Men oşonun içinden iki türdü üydü misalga keltirip aytkım kelip atat. Түшүнүктүү болсун үчүн да. Bir üy var, al sizin namınızga kattалган üy var. Al жекеменчик üy деп эсептелет. Анткени анын кызыл китеби бар. Sizin üyüңүз экендиги анык. Мамлекеттик каттоодон өткөн. Siz al üyüңүзгө кадимгидей ээсиз. Siz anın ээсисиз. Каалаган жериңизге чырпык саясыз. Каалаган жерин тегиздеп коесуз. Түштөн кийин, түштөн мурда бир дубалыңызды урсаңыз, түштөн кийин аны кайра кааласаңыз бузуп да кое аласыз да. Анткени ал сиздин өзүңүздүн жекеменчик үйүңүз. Bir taş ыргытсаңыз дагы өзүңүздүн пайдаңызга ыргытасыз. Bir taşты bir бурчтан экинчи бурчка алсаңыз дагы өзүңүздүн пайдаңыз үчүн, уул кызыңыздын келечеги үчүн bir жерден экинчи жерге ташты томкоруп, ошол үйүңүздү көркө келтиресиз. Ал үйдө жашап жаткан учурда сиз 10 жылдык, 20 жылдык план менен жашабайсыз. Буйрса, муну сага калат деп эң кичик балаңызды көрсөтөсүз. Анткени андан чоңдору Чабылекейдин балапаны сыяктуу уядан учуп өздөрүнчө түнөктөп атат. Чоң уулуңузду бөлөсүз башка үйгө. Эң кичик балаңызга кала турган үй. Ушуларга деп жашап атпайынбы? Деп чыксаңыз да кирсеңиз үйүңүздүн ичи сыртын тазалап, актап, сырдап, ажарын ачканга аракет кыласыз. Эми bir үй бар. Ал батир деп эсептелет. Тагыраагы биздин тилибизге орус тили менен жат болуп калганы квартира. Ал үйдө сиз квартирансыз, убактылуу гана жашайсыз. Эч качан ал батирге убактылуу жашап жаткан батириңизге мындай жүрөгүңүз менен берилип иш кылбайсыз да. Ээси жасап алат деп кайдыгер мамиле менен жашайсыз. Жана жасайсыз. Көп үйө бербейсиз. Bir нерсе кылгыңыз келсе, баары бул жерден көчүп кетем дейсиз. Көчөттү кейин десеңиз дагы болбойт. Эккени менен бар мен кетип калам дейсиз. Ушундай таризде жашайсыз. Дүние дагы куду ушундай. Батир сыяктуу биз үчүн. Квартира. Биз бул дүнүйдө квартирамыз. Канчалык томолонуп, өрмөлөп аракет кылбайлы, bir gün түбөлүп үйгө көчөбүз. Bir gün көчмөйүбүз бар. Ad-dunya hiya manzil bil ijar. Дүние деген ал акы төлөп жашай турган үй сыяктуу, квартира сыяктуу. مهما ظننت أنك تملكها فأنت واهم ومهما فعلت فيها فإنك ستتركها يوما ما. Өзүңүз акы төлөп жашап аткан батирди өзүңүзгө өткөрүп аласыз. Өткөрүп алуу ой келсе, ойуңуз бузулуп кетет. Кантип эле ушул меники болуп калсын. Батир акысын араң берип атканда болбойт. Bir нерсени жасайын десеңиз, баары бир таштап кетем, тегеле коеюнчу дейсиз. Wal akhirah hiya manzil tamlik. Ахирет ал ар бир адамдын менчик үйү сыяктуу. Жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы. Кудай сактасын. Бейишке киргендер менчик жерде жашайт. Тозокко киргендер дагы өзү бул жактан менчиктештирип алган амалы менен менчик жашайт. Кудай сактасын. Тозокту менчиктештирип жашайт. بيدك الآن بناؤه فلتحسن البناء. Россияда иштеп атышат. Америкада, Кореяда иштеп атышат. Акча жөнөтүп атышат. Менин жөнөткөн акчама ата апа bir жерден жер алып, үйдүн фундаментин, түп тубалын
түтіп қой беріңіздер. Қолдан келсе, дуалын көтеріп, чатырын жаап, жашнақай қылып жашасаңыздар да болады. Деп атады. Алар тияқта қара жұмысымен іштеп, қолын қабартып жөнөтіп атады. Бұл жақта үй салынып атады. Bir учурда келет дағы, өзінің жөнөткөн ақшасына салынған үйге жашап қалады. Мисал келтіріп атам. Ошол себептен ахиреттеги үйүңүздү азыртан куруп баштан, курганда дагы зерикпей, аябай ажарын чыгарып, сонун кылып сурулап көркөмдөп салам. Азыртан башташ керек. Кечигип атабыз ахиреттеги үйдү салганда. Көпчүлүгү куруп койду. ستمكثون تحت الأرض زمنا لا يعلم مداه إلا الله لن تتمكنوا فيه من أي عمل تنتفعون به ولو تسبيح. Жер астында uzak жылдар бойы жатып қаламыз. Жердің астында мүрзө деген үйді, бүрелер қазып берген үйді жылдар бойы қылымдар жатып қаламыз. Анын санын қанша жатышымызды бір Аллах өзі біледі. Бирок жер астына киргенде Субханаллах деп bir tasbih айтқанға алыбыз жетпейді. Азыр айтқанға толық мүмкіншілігіміз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ким Субханаллахи ва бихамдих Субханаллахил азим Бірлесіз. Subhanallohi ve bihamdih Subhanallahil azim. Bir aytsa 5'ten anın atı жазылған bir göçet sayılat, 2 aytsa 2 göçet sayılat. 100 aytsa 100 göçet sayılat. Günödön mağfuranlah eş nesesi qalbay keçirilip ordunan turatdı. 5'te güyün sallatat, 5'te bağın çoğun aytıda kim tasbih aytsa. فَخُذُ مِنْ حَيَاتِكُمْ لِمَوْتِكُمْ Demek yaşoğunurdan faydalanıp yer astına girgen geçeyin tiyağınlarga mıhtı kamılga kılıp algıla. هُنَاكُ أُنَاسِ بُسَطَاء يَعِشُونَ مَعَنَا عَلَى الْأَرْضِ لَا مَالِ وَلَا جَاهِ وَلَا مَنْصَبْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ Biz menen hazır anca adamlar yaşap atadı. Karap görseniz aябай жупун. Biz сияқты айлық маянасы деле жоқ. Тепкен минген унасы деле жоқ. Чын айтқанда қошыналарына қадыр барқы аябай төмен. Бирок Аллахтың алдында қадыр барқы аябай жоғары. Алар басса турса, періштелер аларды зиярат қылып, орып чулғап тұрады. Biz сияқты үйі деле жоқ. Жарытарлық киімі деле жоқ. Ерте мененки чайы менен кечки тамағы бір эле. Biz түрдөнтүп, кече эмне тамак жедик эле? Кече мана жегенбиз. Жок, болбойт. Бүгүн муну жебесек болбойт деп biz тамакты түрдөнтүп жейбиз. Алар ерте мененки түшкү кечки тамагы бирдей. Бирок алардын ахиреттеги жей турган тамагы түрдүү. Walakin amlaakum fi as-sama' 'azima. Kudratında jupunlardan kapitalı dasmiyası Allah'ın aldığında ebegeysiz çoğ. Qusuruhum tubna ve basatinuhum tazra. Alardın ahiretteki sarayı nebaq kurulup bütkön, bürok sarayın aldığındaki bakçalarında dağı dile köçete egilip atadı. Aябай çoğ gektarlagan, mindigen, milyondogan gektar yerlerde alar namazı, sadakası, jılmayusu, aytkan tasbih, tekbir, tahmidi menen elep koydu diyaktı. Antken alardın tübölük büyür şolcak. Fa'aktiru min khabayal amali salih andıktan süyüktü bir tuğan. Kelin, bu baktılı bahtirde yaşap, tübölük müminlardın tübölük mekenine tiyaktan tüpkü meken, tüpkü turak jay, en mıhtı tüpkü bak açkan hareket kılады. Allah'ın aldına varganda 100 yarışı söz inşallah. Bürok eskertü, kim zina kılsa
kim riba qilsa, kim adam öldürse jana arak içse, al tozoqdan özünü çoğ üy kurup atat. Zinasi menen tozoqdan mençiktep atat. Namazı menen beyişti mençikleştirgen deyil. Allah'ın barımızga ibadatımız menen beyişten mençikleştirsin. Sadaka Resulullah. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Birahmetike ya erhamar rahim. Allahu akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.